ndagira ngo ngire icyo mvuga ku byerekeye isano riri hagati ya FDLR Mayimayi Nyatura n'ukuntu babaye abazarendo ndetse Monisco FARDC abarundi amasano nayahe. Ndabanza mpere ku barundi. Abambanjirije yavuze ukuntu hagiye kwigisha Burundi, ariko hari akantu yibagiwe. Hari radio yari Radio Rwanda 2014, twambuka ari hakurya hari umuntu wari uyifite witwaga niba ari Kayijuka, hari niba ntibeshe cyangwa se Kayinamura, engineer Kayinamura. Twageze mu buhungiro ahita yijana Burundi. Ubu yitwa radio Rema n'aba CNDD bayifite bayikoresha. Iyo we n'uwitwa Kamanzi Jean Claude, ako wenda no kugira ngo hamwibutse cyangwa niba atari by'ubwo nawe aragira. Noneho ngarutse ku barundi nongeye kugiye cyo mbavugaho. Abarundi bafite ideology yacu nyine ya Hutu yo kwanga abatutsi, kuko CNDD-FDD ishingura ubumbashi na za Pweto barenzaho babigize mu ruhari. Bivugitse ngo bagendera ku mafuno cyangwa ku nama abagisifari babaga babahaye. Na n'uyu munsi niyo bafite, kuko nagize amahirwe muri 2015 sinzi neba icyo gihe kuba nabamenya, nagize amahirwe ariko ndabazi neza. 2015 n'ubundi bampaye yo mission nk'umuntu warushinzwe iperereza ryo hanze mara y'amezi 5. Icyo gihe Nkuru Nziza yarakiriho, ariko nimugororo yo twaba turi nko kuri Hotel Dirac, nta bindi baga ari kupanga abatutsi nibuze umwe cyangwa babiri kuntu barabica. Ni gutyo deja ari nk'umujenerali de brigade witwa Kararuza bamurasha ari yondi, baraye babitegura. Nje sinari mbazi uretse kuba mbyumva babivuga. Ariko ideology ntabwo navaho n'abarundi bose mu byumve neza, ariko aba CNDD-FDD 80% ideology yabo ni yindi yacu yo kwanga umututsi, cyane ko abitwa ba iriko barabakada bose ba Dismas abenshi bakoreye training twazikoreye hamwe. Nani babacumbikiye mu frere witwa Jeva barabana. Hari ikindi abarundi rero bahuriyeho na Monisco na FDLR n'abazarendo, twabishira hano hafi kuri cya gitero cyabaye cya M23 ibarasa hari Goma. Buriya M23 yabatesheje ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo Monisco hariya muri Goma yabaga ishinzwe renseignement technique, mu gihe FDLR yo yabaga ishinzwe gushaka renseignement yo kubutaka, kumenya uko RDF yideployinze nuko ku mupaka hameze. FARDC yo igashaka ibikoresho kugira ngo bazambuke bafite amakuru ahagije yo kurwana. Niyo babaga bari mu nama de coordination y'ukuntu ibitero bizagenda, coordination bayihaga FDLR yari hagarariwe na Colonel Ruhinda uyoboraga Karapu. Ubwo babonye birapfuye rero, Kinshasa ihita ifata FDLR kubera wenda igitutu cy'amahanga, niko ntekereza. FDLR bayigira abazarendo. Abazarendo bisobanuye ngo abakunda gihugu. Bivugitse ngo uyu munsi FDLR ntiwayibona, kuko ntiwayivangura na FARDC, ntiwayivangura na Nyatura, ntiwayivangura na Mayimayi yo kwa Karayire, ntiwayivangura n'abo basirikari bose, kuko bo Kisekedi yabasize mu gatebo kamwe.